Uzonendlebe ngizenende. Allegedly. Uyabona umkhwanazi, insizwe ezinsizweni umkhwanazi. Umkhwanazi, hayi. Yabona thina ya sino commissioner wamaphoyisa wangempela. Uthi umkhwanazi abasePhalamende benza umsebenzi wabo ePhalamende, ama-commission, ama-ad hoc committee, whatever that they are doing what they are supposed to be doing. Bona njengamaphoyisa benza ama-investigation mabeqeda bayabopha. Ukuthi o-ad hoc committee bathini, o-commission bathini, abayingeni leyo. Okwabo nje ukuthi ba-investigator mabeqeda bafahla kumuntu. So thina siyasijabulisa-ke lezo ndaba ngoba vele into besiyilindele kumkhwanazi. Uyabona nje mabembiza lapha kuleya commission, kumele nje afike nje abanikeze imiddle finger ebese ayihambela. Sakwakwenza kumsholozi lokho. Bambopha for 2-3 months. Sazi kumkhwanazi ukuthi bayombopha nina. Kusazoba mnandi eMzansi. AbasePhalamende abenza umsebenzi wabo, upresident akenza umsebenzi wakhe. Umsebenzi wabo vele ukuvikela izigebengu angithi abayivikeleki izigebengu. Amaphoyisa umsebenzi wawo uku-investigator ebese bopha izigebengu. Nabo bazokwenza umsebenzi wabo, ba-investigate ebese bebopha izigebengu. Ukuthi wena uvikela isigebengu okanye isigebengu uzozibona. Umlayezo kaMkhwanazi-ke loyo ofresh nje, ofresh. Ngithi angindlulisele ngiyazi ukuthi abanye ziyabeqa. So kuyanilethela zona mina ngoba kunankinga futhi anginamona ngiyanizwisisa ngigcwele kaluna.